Chlóch airsin agus fáilte dáis go programile de SpeakGaelic. Ha min dóchas go bhfuil sibh go dóil agus go bhfuil dul go magaibh leis an dúnsachuig. Nise, an cóla sibh an seamachcail seo roie. Cha be cheamach a roine, meaning he didn't buy it or it wasn't by buying that he got it. It's a way of saying that someone inherited a trait, that it's in their blood. Canar seo magúne ag go bhfuil talent nó liúb, a talent or a flair for something. Cha be cheamach a roine. Ach cymryd fys sin y cealth rhy cwsfyd y frogram? Wel, ha sin go bhí brian iad politics. Politics. Agus ma haw an yn sŵlth politics, chanin gan féim talent a bhí acad iad a hon. Na gaig sin je ha roin. Vers yn sŵl iad yn tra chwach y bhíist. Gif je toirt fesir chymana sin iad leine. Cha sin taias yn sgol. Thuldi Calum Maclean change in y parliament sin as sinne a nalapa. Agus mar a chlech go sin fachóid. Stocha cúteach go feising is deach an lúchars to ha fachóir tugalach na parliament. Han táman in is cynnych y griffer I únsich Gaelic agus a ha yn dŵ y gianaf y fiolans a fi y gaddys my glwasad yn poilitigeach na halapa a misgilior ila Niall O'Gallagher. Faaltje go speak Gaelic, Niall. Nis heis gyfel cealdych yn tjolych ac at di eddyn ach char O'Gallagher na halapa ag dynys yn tjolych ac at yr o. Fa Gaelic na halapa ag uncle mahenir. A fan y eirinach a hanig alapa mar ar ein mahir. Agus únsich esan Gaelic na halapa. Is a cainam na dda mi gymabig gydiach sy'n ymacht o'n a chlatach ag arstrosing. Sgwrs sy'n coet ymach yd y hwyl yr wtyd na idd elan ar ein sôl y cael. Is yn dda sy'n gachu. Fa sy'n coet idd y fapa. Is fa Uncle George y graff siawl. Sy enni mynd at i Gaelic as a chwyl y feriw. Agus y sy'n y cilach y grisio na mar sgidde I gaelach. Yn sirach gar. Ac sy scholar gaelach fan y mehenir. Yn yn eiring. Mar sy'n nhw hosig mi Gaelic na halapa ywnsig ciarst ac yn olhau. Harw mi tosig bwlach fwynioni. Agus di hwg gan y Gaelic yw ma ha? Han i lysym bwlach. Sy hyd dol yma harw mi fechgyn sgarig agos ha fi agos sy siorste goi smynioch I eirinach a hasio. Ac harw mi fechgyn jiffer môr etir Gaelic na halapa Gaelic na heirin o'r sawn a cawn y tŵ yn y heirin. A ha mi chiawloch hyn agos ha Gaelic mar a ffysagad yn y hyn. Fasge jor geharidjit mar a siemplid Gaelic ile. Na mar sin. Ac yn cwdiach ac yn awn fa mi gyn y sgrwtig ac yn olhau i'r litrachus na halapa. Ac fa mi gyr yn y jorich yn y leifig. A si rwyd a hachyd y fa gyma ffeiml go, sien nhw fa mi gyn y PhD ac yn awn ys hwyd mi cet, swyus diach as y chlas Gaelic. A fa mi gyn y PhD ac ym. Ach fy hws bi Gaelic canin social te. Yn olhau go, oedd fa carriage yn ac yn y cynnawm, ag rwy'n Gaelic, fa ffilant yn Gaelic, agos y fa gymadio noch, gyda'r fa gyma mi o noch björlyf yn bwmse, agos mar sy'n fo hws, fa mi a brin Gaelic ddwy gyda fa gyma lapochs gyda fa emig merach gan, fa jo noch sílam, agos y fi lecalum ywnsach y gynatarach gyda doesyn. Apar corm fi gan y sin. Agus a isgyn dy hwcwn sin eid lichtrichus, a isgyn fel yw misol i'r barstach, so byw ein gian y barstach. Cwn i hos I cywr sin? Ha mi smyn sy'n gyda ho, wel, hanig na ci a dain, nhw dda fa mi yn yr nish, agos fa mi eith tosig ag fi gopad ag y BBC, as fa mi hun ys ma dden y ffwddach yn yn taibig yn yr nish, agos sy'n yn nŵr sy'n a hanig na dain hwcym, gyndwl hafwr, ac sy'n yn sy'n y fach hanin acym ar son na dan ysgrifig un tiel, ac ron y sy'n harw a chanin awn, agos nhw dda iawn hanig na dan, agos had ystat mi fan nŵr sy'n. Chamon y fan gyfel Gaelic agos Gaelic ac dal chaw brin Catalanish na chyl? Ha, se rhaid mi tor oproch yn y hyn o bydd neach, fy hwn Jake blina. Nhw dda fa refrenach iddyn nhw eisiau mlach mar y siemplif, agos ys na blin I chi'n ron ysyn, agos ha bwrig o yn opyd y un nhw gyn a chanin yw'n sych. O'r beter go brin I dyn nhw mi un cwsbryn y fa gyma dyrif, fa mi brin y la ddys na dyn nhw yn balabig tyf
hawl na críchiil sin rang a bhaid boxig in ballach a horst de stiach an an díomhrach an an lárion tronaiche. Rutan din seorsa sin va miúla fógalás an an advátaí as an dóchas nach tíigh an polis it son na boxig an horst ar fallah lá. Is go dearaf hanaig tú fisagad creidis van na duine sin murúr comasach a chan na bhrín. Sin go ein sinach agus hef sin chom an tulia captaí híanamh na sate airt as a program. Ach runne sin, Jimmy an tulia Gaelic úsach uch. Ha sin cumalárn a coiad drí gríomhran an san trá chuach leis a gu ulangach, the conditional tense in the passive voice. An sa program roie, hug sin súl gníomhran rialteach mar pai, feitje na cíisian. Agus cuideach riamhar bí, víte an dúl, feitje agus víte. An tuir seo siad dagríomhar neo rialteach a bhís fanneargain. Feich, sí, feich, agus gate, fai, feich, agus fai. Agus leis an dagríomhar seo, ha sin na táiseach leis a chrú cheachgil, the future form. He will see, he. A ha gaharachug sa chrú seo go híte, would or could be seen, híte. To say they would or could be seen protesting, híte iad a tócail fianais, híte iad a tócail fianais. Sin an crú neo eismalach gin gníomhar, the primary or independent form. An sa chrú eismalich, táiscí sin a bhíist leis an trá cheachgil, gum feich, agus airicí sin feich, go feichte, gum feichte, gum feich, agus gum feichte. Mar éis an plairt an seo, chanig sin chuairste gum feichte iad a tócail fianais. He said that they would or could be seen protesting. Chuairste gum feichte iad a tócail fianais. And is Jimmy an súla horst iad fai, to get, fai. An san trá cheachgil, yiv, yiv sin, will get, yiv sin. Agus bí sin a gaharachug go yivche. Son would be got or could be got. Yivche. An trá cuach fulbangach, the conditional passive. Nan beichtú son a lot of information would or could be got ira. Chanig tú yivche tòir fistrahi. Yivche tòir fistrahi. Agus a bhíist son a chrú ismalich, the dependent form, ha gum fai, I gaharachug go gum feiche. Huirstí gum feiche tòir fistrahi. She said that a lot of information would or could be obtained. Huirstí gum feiche tòir fistrahi. Nishe, nach líg sinne nanal, agus nach tchéitjin amach chun an láta, far a bhfuil cád a galfi agus murachug a bhí trang. Dí a fachóir de henne bheit aniu. I mí a falla fat a lá. Bí he tos rona a náf sa bhuid, se seo chiad uad ag rona fach. Chymín dochas na bí i a racig leis an nuach. Agus how héinte se is Jonachas an ar cuairs to gnéid an na marach. Smí a ha, fa mé an parliament ta an roid iad cuair scola. Ach, char a mór na tachast. Well, bechár go mí barach go dal marach. Heid policy in uaine rialta sé jespit agus Gàidhlig go mbeidh na partíí in nucan in na chéile. Stoch a cuideach go feising isteach an lúchars to ha fachóir tocailach na parliament. Ha uach am an policy in Gaelic in mialtas. Oh, ha blionachin fa huad sin neach na Gaelic. Ba mi hí ná an uair sin. Jef sé tórfesir chimine sin Islay. Cha sin treias an scó. Agus ha Gaelic ag bá parliament na ga. Han system taiach in taintse, agus ma hitja de d'irt le bhí a aharachig.
Híte dinge tocal fianis. Ach, ma ha uiac dan ha gama eintinoch. Ha fysym gyfo cwtch yn y bail parliament idd yn teg an yn rynyn parliament idd ffeg na dwche. Ach gyfo cwtch eile y tîn fo leste agos y rwchach och rynyn. Hau gleicharst, ha leidje sin an y sons gymine teien nes corimiche. Agus gyffai sgydden y sefel barok slwy, barok rych gochi sa parliament. Yn o politics fad dy chwyd hyn yr fawr yn y siacmse? Wel, ba gan uiac yma na charo mora. Fa uig mamon yn politics gyda, na chro? Fa eisiau gyma doch na biachgan. Agus fa uiac an y politics na rynnior by cwtioch. Co yw, ha mis yn och ysbring di gys fal parliament y maroch y chwtioch ys syngles yn nynyd. Ha mi jan y fwyr yn la? Siwyd ma ha, was child de henne vats gan vis menjachug nach der sin karopra. An dylen sef na fa myrachug agus alfi y gra. Hwyrst alfi, yefche tòir fisrachi. A lot of information could or would be obtained. Yefche tòir fisrachi. Agus chwolda sin myrachug as jason y gra, híte dúne y tocal fianish. People would be seen protesting. Híte dúne y tocal fianish. And the bhaí sef gan de chleach myrachug, gís val parliament. 2 members of parliament. Chleach gem fachgov, gís. 2 people. Seach ga. Leis gan bí sin a chleachig araf an sórichte na ra sin a cún de gúne. We use gís when we talk about 2 people. Gís val parliament. Agus cainigh gan faisih na córion fat le tar sgrifion da chananach idd an làrach. Nisje, nach sin rí crymach den chórig I ddiist. O, ha blionich yn verhoord sin jach na Gaelic. Ba mi hien ook an oorsin. Jef je tòirfessir chymyn sin idd leine. Cha sin treis yn sgol. Agus ha Gaelic eich bal parliament na ga. Han system teiach in teintje, agus ma hitja de dhert levi a aharochig. Híte dinge tocal fianish. Ach, ma ha uiac dan ha gama eintinoch. Ha fysym gyfo cwtch yn y bail parliament idd yn teg an yn rynyn parliament idd ffeg na dwche. Ach gyfo cwtch eile y tîn fo leste agos y rwchach och rynyn. Hau gleicharst, ha leidje sin an y sons gymine teien nes corimiche. Agus gyffai sgydden y sefel barok slwy, barok rych gochi sa parliament. A politics an analopa steichte democracy. Agus nach le fórstanach go bí sin ule a fein corm vótug. A charachúj an cóní mar sin. It hasn't always been the case. Agus có biad a chur a macharámsachuig na Calum Maclean. Parliament na Hallapa. An in neidheachd neuchid in ui, chaimór an chuachgan a glúasid va Parliament Westminster go Parliament na Hallapa an in Denéidean. A chabé an ballad mór leomach seo in un áte a bheith téismíon politics na Hallapa tron na blianachin. Ba imigáte ile an le Parliament no ard chorla. Ag an lisgur dácha go bhfuil sibh seach sheriff ski, 7 times bitter and tired. Seach sheriff ski mi bhí clinsin mi an áte seo san éachgan, well, bheit mi féchu gaibh. Ha marasa an áiste níir. Ha mi siúl go làrach a bheith uair ag cria cuach agus úteras riach eachdraidheil. Tíornas nin Ilan, the Lordship of the Isles. Tíornas nin Ilan. Le ferran an in éirí na tua agus an in Alapa an láin dú, chabán a bhunstruachtar a bhfuil sinneáalach a bhean tíornas stéichte. Ben cuan in rád mór achasan, agus langan na carapata na bhacha san mallarsta dhéanú. Seo pósta in Ilein an in Ile. Se fin lagan a chanas a dris as a bhéirle, as dé don nerv fion locain, is dé seachbal in Ilein. An sa cherif agus an coice bhlín díag, baun na hélan in bice an locha ut hias a chunnichig Ooslan is urige móre, nobles and bigwigs.
Uaislein is urige móre. Ag arst a cuach at the height of its power. Ag arst a cuach va an rioch a gáilisteach pís an jigantrum an an éri na tua, élein vanain, na hillanin each gáil gilead agus imig skire eile et costanier na dúcha. Apar skire arsing. Chanil rian nach biegen taatje seo trang. Get nach heel college gönje, a clamour of people. College gönje en seo en Jew. Ha mi en duul shall again, et corish viega coltoch ek aarstje. Wel weidet niet gecherne. Ban eelach a han loip na buinje a ha quiet as Jane larich. Weidet, nach hien toch een taatje a seo. Nach minich go kaatje wilsje in draaste. Wel, sy'n amlwg nach crwych sorlimach I vrietje, riach na nielan yn sio. Agus, nwyd eich hilsing y galope an yn dach I a dieg trifig y se, gair eich riotis go chianas. Agus be sio chianas na nielan. Yn sio, wel, fa sio car yn chianis. Agus yn sio, mae'r ahisif, fa taia nawn, fa eiclish, fa talamor, fa rach yn clach edere. Agus hal yn sin i'r eilen y cotle, fa tocolach, fa yn o parliament na nielan. I'r cwmig. Syl cyrson y hygiad ilan ilan maratje cynnychi? Cynnyach sy'n cyn sio, ach ha drach sio cosari asg yn corsigi yn yn eiring. Sys doc ag yma sy'n trefyr bai cwtramach fata yr as, agos yn o sy'n pwm sy'n y dol. Cymar y galaf cwch ec yn jirig? Rhaen yn ceraf ti yn y cwn yn dlis na sasanich. Chael y cwch, chael y talaf, geirig y fach neu, chybwyr yn gael smach a chwmol smosyn caroi gaffeim. Agus chwyr yn rhi siamas y ceir ast yn riotis, an yn ceir cia jig, ceir fichyd y tri jig. Ha larich yn tlwy y fa sio tron y líntjen rym fechgyn sy'n sgide. Fa lín na cloiche, gynöf y sgyrlig yn tosgil, agus ys jay sin, tiernan na'n elan. Is vier hulum in cruchide sio. Fichan, salt marshes, fichan. Although you'll also hear the word fichachan being used. Fichan or fichachan. Chanin gun atchicich shiv, agus shiv fast, gama yolwach oramanish. Gede fer a hanams a ha chian gula. Reached maturity, chian gula. Ach, Ursenby, the himi iat sio. Well. If he torst a chrish, gevil mi Milan heen, leum heen. Joy, is mis Calum Maclean, cheerne en je eindje. Well, Q, gus if mi machasen a horse leum, mis Chickalan is chech. Wel, Calum, ha min dachas gan dŵadw y ddash gysafeltje, gyn da chasen y lwchwch. Yw'n se sy'n fo Calum yn sydd, gyda cheerness na nilan, a channery the Lordship of the Isles. Cheerness na nilan. Chwal sy'n cydjach, gan big Uaislein is uirecha móre, nobles and bigwigs. Uaislein is uirecha móre y chyn colbe. Ach, stach gyda sio yn fer y biarlym hyn. College Gúine, a clamour of people. College Gúine. Agus clonne sibh tuilligh fa Calum sa fod chrúlaigh SpeakGaelic extra, agus na mian an socialta acin. Ha mi tálachte inis fáilte dais a chud Niall O'Gallagher, agus Niall sé politics ceann cóirí a frógram seo. Cúide nach go héin uí sa grách is a chéad amach? O fa mi big gyawr am ismynsin. O sain a ering y tŵ a ha yn tyfdyn jawdach ac ymwyr sin. Gyma politics. As na hochgetins na neugetyn. Fa politics dyn yn gyma fasg iddo chri. Lys na hwlacala fa dol ac yn aym sin. Agus fan o'r sin, ham ismynsin gyda gydach rwyd inchiniach agus doi inchiniach a hynti gus dy fiol yn si enw sig. Agus sŵli mi gyda coramach fed sin a rwydyn as cwtri mi hym yn nhw paragyd. Ie. Agus han jij rwyd dyrru fa hawn bydynnu yw'n yn y ffeinio cymr na cwydw dy fiach yn hen yn cael mi un yn rwydyn haw garis o'r Agus hai gyma simply os oedd hai gydach colwch fi ec y tai as y fw.
Jo, ikke taes en taes eentje. As bij dunje tien, hoe komt vesachke tien op het aan tien, is bij de gra, je de viach geeft shin. A gaan je te fijnjak, je me viach geven de betalum vechking, je me viach geven de begoor tacherst. Ha te fijnjak, je had dol. Je han een dunje show wish, kersonne ha shinne tacherst. Han je je gonjakke, as a viach versen tak een been groeien, lesak ha te giri toeren me glointje wooms se steekte either wie aan. Either wie haul, agus either wie cúsin échting. Agus bhfuil bhí ceiste rá gur tú chiad neach-naidheachd an nach i BBC Alpa? Bhí hiún either eiche sin bhaig cólabhars na lábarach an an dávíle sa hoch, mas má chaine is bha gorstan braun mar fríomhre agus bha cúnarstan gur dócha go dé go futa goach le Davy Miliband am is München. Is a cainam gur éh na néachchan iad an eiche sin agus bha mí leib skippe bhór a BBC agus bha an lá hán lá hás go má animach an tacha bhí tóir na frógan eile mar sin bheith gúne bhaid acail as an teomar a fiú. Agus ynniu sé Jeremy Paxman a bhain. Ach ha burí go fys agad leicil a cúsin fudach mar a bhaid seorstain a húnam agus haimi suas go Jeremy Cór agus thuirs mi dís Jeremy. Han anniu gud mi ach sé seo ma hiat aiche the television of córlach at go. Agus a fisagad va clú ag Paxman ar sanna bhí ho cruai. Ho bidach. Ho bidach, ho grenach. Har roimer sin itid. Vai grabel sa hí dollamach gafar de hocker. Cainig gyda ddíach córig a hawn. Cainig nach chilwyd arst úler so na hau brini dönje san chomer suya catai. Agus biw carsgior. Ba ho leuch a cwtioch sé córlig lich gyfyn sé cwtioch. Agus córle a chainig mi van úrsin. Nes seo céis vis mi cuidir a hula dunne hat to lorn SpeakGaelic. Sure. A bhil apar snio fachgal an an Gaelic a ha gesóricht a córsig. A tòir agus stochar e fer Charlan bitir os muntje mi ein seo sé bjarnan bríide. Agus sé sin o ha sin a meisglum fachlan Gaelic son an giang either vil dandelion an an björle agus sé stullen me ein an akel haig madi vor an óran a meisgelle. Sé stullen me ein an akel gyfel a kielachig fysagad an flúr bik bjarnach mar horig eith na bjarnan etter na billacan an giang. Ach cúideach cóléise ach ag an neuv bríide. Agus a sin ho intinach ó hiún seo flúr a fás ar fiúganáte agus bhí na garnealar an a fiochan dí a horsta mach as an níir ho lú agus as a churis a ceann as ciún an úd. Ach iddyfyr ar horigin ha enim neuv ike an an Gaelic. A sin a cóstag dum gyfel rút beic a ha súarach an súl an cúd an an húlan héin. A féin an an Gaelic enim, an an bhain enim arst ach enim neuv. Gym a barstachel. O ha míad dan a reinig a dhéanam a dhéan ha. Wel, 100,000 tangers an sin a bhrí. Faltjorst. Haid a bheith a chotlachfud barach jolda se churors go persanta. Agus nach chur sinne inis, nar caine, bicin din chórug a chunnig sin na betraie, eithar mudachig agus alfi, agus iad a mwy an lot. Dí a fachóir de henne fad iniu. Mi a falla fat a lá. Bí he tos rona a naf sa bhuid. Se seo chiad uad ag rona fach. Chymyn dochus na bí in a racig leis an nuach. Agus how héintje shall is Jonach as an ar córs to gnéid an na marach. Smí a ha, van mi an an parliament ta an rod idd cwrs scola. Ach, char a mór yn a tachast. Wel, bechár mi barach go dal marach. Heit policy in uaine rialta sé jespit agus Gàidhlig go mich na party in nucan in a chéile. Stach a cúteach go fashing is deach an lúchars to ha fachóir tucalach na parliament. An de hogshiv an roiar fílte a chleach mudachig shit, the compound preposition fachóð, opposite, or in front of, fachóð. Chóla sin cúteach ge I gra. Je ha fachóir do hennever an Jew. What's your grandmother doing today, or what's ahead of her? Je ha fachóir do hennever an Jew. Chleach ge I bhíiste cúteach nuair a thuairste fachóð tucalach na parliament, in front of or opposite the parliament building. Fachóð
tócalach na Parliament. Sawn y brian idd Parliament na Hallapa y faiad. Parliament twy yn roch. The Holyrood Parliament. Parliament twy yn roch. Nishe, y ddasgu fachwyr. Dje hachrys my fys sy'n son u a chwrystech, maar opposite you or in front of you. Clech gi sy'n do. Fa do choedd, in front of you or opposite you or yourself. Fa do choedd. Agus yw syf twliau geisiamplyrin idd mar a chlech gysyf fachwyr idd yn làrach acin. Dje channer sy Gaelic son taking. Sé gal, gynna fi fwaimneachig am fy as trichge a chwynir yn diw. Mae ddesiamplydd an yn sgydden lihich na herwch, an yn neach-naidheachd, sy'n yn sgianach, an yn rarsydd, chyrwch, mwle agus ile, gal. An yn lioas, chwynir gwyl, agus goel. Gynna fi fwaimneachig am fy, gwyl agus goel. Chwyntje yn siawn waimnachig gafel, le fy iddo gliel an yn narain agus cynchidde, agus an yn cwtje gwolchaintjen an yn cachtyf y sirach grosh. Chwynio cwtjach gafel wad an yn diw an yn scalch bain y herwch, agus chanel yn sin ach belaset jyn fiarst ys gwolchaintjen a yw'r sy Gaelic. Nach tar sin súlaicher idd cwtjin y yw'n sig sin. Chwnig sy'n mar a ha híte agus gymfaiche y gwpydd. Mae'r esiamplydd híte iad y tocal fianish. They would or could be seen protesting. Híte iad y tocal fianish. Le faiche, chwnig sy'n yn esiamplydd gymfaiche iad y tocal fianish. He said that they would or could be seen protesting. Gymfaiche iad y tocal fianish. Agus chwr sy'n cwtjach iolba sydd yfche. Yfche tòir fisrachi. A lot of information would or could be obtained. Yfche tòir fisrachi. Wel ych arsyn, sy'n sy'n programile. Ha tòir y bharrachd agus am palchas gyddysyn yn làrach acin. Mae fys ceistyn, nio biach yn sy'n biachaf, cwyd y fys hwcain na mian yn socialte. Agus neach-naidheachd, SpeakGaelic, agus SpeakGaelic Extra BBC Sounds, agus na program yn television iPlayer BBC, agus le fo hichtalen yn channel YouTube acin. Chwn yna hwyrich ma ha, mar sy'n leif.